استوديو راديو ريباز اف ام گوتار و شوبینرین می هجال هر دری دنباش از علی عمرم از اجوار بولتنا دمجمیر یکی نیورو پیشکش بکن فرماسن وچا شاندکا پکک سردان شام پایتخت سوریه و بنگاه حمیمی علشکری کرو مجارا وگرا رژیم اسد جبو دورن کردستانی گنگ شکر العواب دي بيجاكو وغير علشكري روج خواستك كناف دولتي وهرمية وعالية كيدن جاكدارين الشرقية جعفريني برف جريس بي ومن بجيف فاكشيام دو بيجن كواوي درباسي هردو باجاران ببن بنتاغون امريكي بريارا فاكشانا هزن امريكي جي سوريا امزاكر دنباش دروجن بوريدا شاندكا بكاكي سردانا شاما بايتختا سوريا وبنگاه حميمي علشكري كر مجارا وگرا رژیم اسد بو دورن کردستانی گنگ شکر بریارا وکشانا امریکا ج سوریه و اگر رادستکرنا روشحالات چمی فرات دناف ده دورن کردستانی جبو ترکیه لفو تفگرک سیاسی نو اکتیف کریه به تایبتی لفو تفگرا پیاده و پککی و هولا دیتنا جاره اکی لگل رژیم اسد تاکو گفا ترکیه لسر دور راوستینه مالپرا باس نیوز لسر زاری جیدرکی نخواستی ناوی ویوره اشکرکرین بلاف کریه که شاندکه پککی دو روژین بوریده سردانا شاما پایتختا سوریه کریه و لگل رژیم اسد جویایه و پاشره او شاندا پککی برف بنگاه حمیمیم یا لشکری یا روسی وچوه و جوین لگل سرکردین روسی جی پیک آنینه شاندا پککی لگل رژیم اسد و برپرسین روسی مجارا رادستکرنا روشحالات جمع فراده دناب ده دورین کردستانی جبو رژیم اسد گنگشه کرنه وی جیداری اشکره کریه که جوینین پککی و رژیم اسد لباجار قامشلو باجار عین عیسا جی هاتنه انجام دان رژیم اسد و برپرسین روسی داخواز جی پیاده کرنه که لره کفتنین خواهین بری وگرن آنگو تنی پاراستنا دامو دزگهین حکومین رژیم اسد و زوین بترول بپارزن برانبر برک پاره و رژیم اسد تو سازش آنگو تنازل جی پیاده و پککیره نکریه جبرویه که پیاده بردوام دگرال دناوا بازنه ده و لگوری جیدر باسنیوز که تو جاره لپیش پیاده و پککی تونه جبلی سازشی آنگو تنازل رژیم اسد را بکن و لگوری خواستاوان کار بکن. پرسیار خو فرض دکه اگر رژیم اسد در باسی دورین کردستانی بو گلوی هف پیمانین وی ین عرب به تایبتی هوزن آلیگر جه رژیم روی رفتار وان چه به برانبر کردان به تایبتی چکدارین بسر پیاده و تواهیا بن پیکرینین خواه بناوی کردان انجام دانه تویکو بهتریا چکدارین قصده ین بسروان و جبکاته عرب بون لیبل بناوی پیاده و درشمین کردی بن پیکرینین خواه لدجی مرووان دکرن. جارنویسا کردستان سوریه پشتی گوهرتن و رکفتن و هلویست ناف دولتی و هرمی ده درباره روشحالات فرات دوی چه به آلینا سیاسی دبینن که اف دما مانو نمانا هبونا کردیه لکردستان سوریه. جالیکی و دبینن اگر ترکیه در باسی کردستان سوریه بو اگر هیا نمونه عفرین وره دوباره کرن و دور وره رادست کرن جبو چکدارن بسر اپوزیسیون سوری او میلیسین که ترکیه بخواه او درست کرنه ببه. و اگر چاره سریا کردستان سوریه لگوری خواستا پیاده و پککی بری و هره و رژیم اسد جاره کدن ببه دست حالات و پروژین رژیم ین که نهاتنه بجه کرن و وره بجه کرن لگوری سیاست مداران. به تایبتی پیاده لکردستان سوریه تک آلی کار دکه و بریار و هلوست نروا و دور جراستی و مافیگل کرد لکردستان سوریه دستینه. لدوانا كده بومال برا بدكا انجو قدبا انفو عميد حسام الدين عواق راغهان جوجلك جاران ما هولدان كيشين روجافاي كردستاني بيجهن سروك بارزاني لي بيدي قبول نتكر جبر چارا سركرنا كيشين روجافاي كردستاني لباس سروك بارزاني او بيدي ويچاندي قبول ناكا وكان هناك يعني تشجيع لنا على انضمام سرکرده‌کی برای حسدی دبیجه پیاده هفبشی و هفباری دی حکمرانی ده قبول ناکه و وگر لشکر روش خواستکان ناف دولتی و ناف خویه و پیوسته لشکر روش وگرنا روجاوای کردستانی دی لیدوانه که ده بومال پرا KDP اینفو عمید حسام الدین عواق راگهاند که گلک جاران مهول دایه کشین روجاوای کردستانی بگیهنن سروک برزانی لی پیاده قبول نتکر جبر کو چاره سرا کشین روجاوای کردستانی لجم سروک برزانیه و پیاده و چنده قبول ناکه هروها سرکرده کی بری حسد اشکره کر کو چندین جارا هول هاتیه دان دا کو لشکر روش وگرنا روجاوای کردستانی لبت آوای پیاده اف بجارده قبول نتکر و خلک روجاوای کردستانی هیویاوان بلشکر روش گلک مزنه.
دربارەی vekşana hêzên Emerîkî ji Rojavayê Kurdistanê û vegera leşkerê roj ku dema niha de bûye rojev. Hüsamettin Lewak got ku pêwîst e leşkerê roj vegerna Rojavayê Kurdistanê û di dema niha de xwestekan navdewletî û navxweyî li ser vegera leşkerê roj de durust bûye. Di berdewamiya gotina xwe de Îmadeddîn Lewak tekez kir ku peyedê li Rojavayê Kurdistanê nizane çi dike û berdewam ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê re dibêje tu asûyên zelal ji bo pêşerojê nînin û xelk jî gelek bihêvî û bêomîd bûne. Beriya çend rojan şandeke leşkerê roj bi hemahengî li gel Amerîka û Hesedê derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn û Amerîka ji nişkî ve biryara vekşana hêzê xwe ji Rojavayê Kurdistanê da. Ev biryaran neçaverêkirî tevahiya hevkêşên siyasî li Rojhilatê Çemê Firatê têkil kir û gelek welatên herêmî û cîhanî metemayiya xwe ji vê biryarê re nîşan dan. û çend berpirsekî Emerîkî yê pile bilind weke nerazîbûnekî li ser biryarê destişkar kişandin. Çekdarên Eşşerqiyê ku li Efrînê diman ji Efrînê berev girê spî û min bêjê ve xwe vekşandin. Li gorî kurtevediyoyekê ku çekdarên Eşşerqiyê belav kirine têde kerwanekî leşkerî diyar dibe û çekdarek dibêje ku ev kerwan yê çekdarên Eşşerqiyê ye û ji Efrînê berev girê spî û min bêjê ve diçe. Ew xwe amade dikin da ku derbasî wan herdû bajaran bibin. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. جيش الشرقية يقوم بتجهيز العتاد إلى دخول تل أبيض ومنبج. جێدەرێکێ ji Pentagona Amerîkî eşkere kir ku Wezareta Berevaniya Amerîka biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê imze kir. Jêdereke leşkerî ji Pentagona Amerîkî ragihand ku fermana cîbcîkariya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê di dema 6 heta 100 rojên din de ji aliyê Wezareta Berevaniya Amerîka ve hatiye imze kirin. Herwiha jêdera leşkeriya Pentagonê gotî ku vekşana tevahiya hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi nemana yekcar ya rêxistina terorîstiya Daişê ve girê daye. Di encama şer û pevçûnan de li Sûriyê bi hezaran zarokên Sûrî rastî birînên giran hatine û hejmarek mezin ji wan bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Piştî heft salan ji krîza Sûriyê, zarokên Sûrî herî kesin ku di encama şer û pevçûnan de rastî bandorek nerênî û hovane hatine û bûne qurbanî. Li Sûriyê 10 milyon zarok di nav welatiyên Sûrî de cê xwe digirin û di nav wan de nêzîkî 6 milyon zarok rastî derbederî û penaberiyê hatine û nêzîkî 2.5 milyon dûrî dibistan û xwendina xwe ketine. Her wiha 3 milyon zarok rastî metirsiya mayînan tên li deverên ku şer têde têne rûdan û 40% ji qurbaniyan ku rastî teqîna mayînan hatine cihê xwe digirin. Li gorî belgeyên wîlayetên yekgirtî ku di navbera sala 2014 û 2017 de 2500 zarok bûne qurbanî. Herwiha di serdema her du mehên yekem de di sala 2018 de bêhtir ji 1000 zarokî bûne qurbanî. Ji alî xwever wangeha Sûriye ya mafê mirovan amarên zarokên ku li Sûriyê bûne qurbanî belgekirine ku ji destpêka krîza Sûriyê di adara sala 2011 de 19800 zarok jiyana xwe ji dest dane. Herwiha li gorî lêkolînên ku kovara Lancet ya pizîşkî belav kirbû ku 23% ji rêjeya qurbaniyan dê sala 2016 de û 8.9% ji rêjeya qurbaniyan di sala 2011 de cihê xwe digirin. Li gorî vê yekê rêxistina UNICEF eşkere kirbû ku bêhtir ji 1.5% ji zarokan di encama şer û pevçûnan de endamên laşê xwe ji dest dan û bûne kesên xudan pêwîstiyên taybet û banga xwe gihan civaka navdewletî ku vê rewşê rawestînin. Herwiha rêveberê rêxistina UNICEF di Rojhilata Navîn de Gerd Kabelerî ragihandbû ku di berdewamiya şer li Sûriyê ew şer bêhtir bandora xwe ya nerênî û bi awayekî hovane li zarokan dike û serbar kir ku bi hezaran zarok rastî birînên kûr û giran hatine û gelek ji wan dibin qurbanî û jiyana xwe ji dest didin.
لەگەل هاتنە ساڵانوویە زاینی ڕێخستنا لوبنانە یا پارتیا دەموکراتا کوردستان سووریا ساڵنامەیە خۆیە ساڵا 2019 یا زاینی کۆتکە 2719 کوردی bi zimanê Kurdî belav kir. Nexşereya salaname rêxistina Lubnanê ya pedekesê, nexşeya Kurdistanê winê nemir mala Mustafa Barzanî û Serok Mesûd Barzanî û hinek dîmenên Efrînê li gel hinek girtew dîmenên binpêkirinan ku li Efrînê ji aliyê grûpên çekdar ve li xwe digire. Bi vê bûneyê rêxistina partî li welatê Lubnanê pîrozbahî li hemû serkirda û endamên rêxistinê dike û hêviya ku sala nû xêr û xweşî û aştî be tenduristiyeka baş û saxlem ji Serok Barzanî û miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê û li hemû cîhanê re xwest. Şopînerên me hêja bultena demjimêr yek bidawî hat ta bultenên din her şad û bextewar bin.